Olá, telespectadores de Yemen. By the sang hoje, né, vamos falar a chefe de da Constituição Arujo, Fusi Departamento Hospitality, Fusi Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, Casa NFP-Tiba. Hoje, loro, se apresenta quando vai a farinha cucus. A farinha cucus ne ni grindes maka ini iha telespectadores sira itania produto cal sabor tebes. Olá, telespectadores de Yemen. By the sang hoje, né, vamos falar a chefe de da Constituição Arujo, Fusi Departamento Hospitality, Fusi Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, Casa NFP-Tiba. Hoje, loro, se apresenta quando vai produto local sira hanesang ai farinha cucus. E dalam barak, antes eu teta tene, dalam barak ya itene mercado sira, itenia abo mais sira, itene tia sira, dalam barak sira fang de. Depois ela começa a promover itenia produto local sira. Então, hoje nem maka ami inisiativa rasik, atu ya no ida atu promove fila fale itenia produto local sira, hanesang ai farina, atu transforma fale bahia ai farina cucus. E ini a farinha cucus ne ingredientes ka nebe maka usa bahia menu dan ne maka ini iha a farinha parut ini a farinha am labas sosa ia mercado maybe a farinha ne ami atos ami que baqueira se que ami atos depois fila mai primeiro ami loque tia depois de loque ami parut tia ini maka a farinha parut firmai ia tepung katang idane a farinha feito que eras e te bela sosa ya loja. Tu yang maitang ia nudulas nian, nu nebe maka dula sona, e ikusliu ingredientes nebe ami usa ikusliu maka ia gula merah. Te vou servir bela hariane. No atributos nebe maka usa bahia amina menu idane maka nesang, ayane ia bacia. Ini mos ia cutting board, ini ia sanang cucus, namos ia fogão. Se ita você ia uma cara que ia fogão, cara kita você bele usa ai. Tudo mais, ita se ba acompanhar muito que etapa primeiro niang. Etapa primeiro, ita fakar uluk farinha be maka parutona ba ia bacia. Tirumai nu nebe maka dula sona. Tirumai tepung katang. E o engira ita pakarona banha fating, ita precisa buti ka ita deu tonia hanesa ma hafo inte bele cucus. Dia ini te kumun le belanam kareliu, ita tenki kumu depois te kumu to hanesang, ita re hanesang te pun tapioca honu maka ikar to hanesang ona antang te bele kukus ona. Tes potredor sira
Ao cara que chef de tambah ya inspiração usa mama. Nia narang mama narang Manuela Soares Tilma, we agora mama tubiantena. Também que a cara que sana fatem chef, atu continua fatem hanomania ain fatem ya. Dia que preparação kukusnya hotiona. Tuirmai itu saya bayar etapa segundunya kukus sama katu kukus farina. Ini molo kita tu kukus farina ahini tabel hasai makasliu. Duração kukus farina ne mais ou menos 15 minutos. Dia espetador mas itu acompanha muito com sama katu kukus farina ninya. Dia antes tamo bayar etapa segundunya itu saya acompanha fale publicidade tuirmai. Dia transportador Jemeng, antes também etapa segundunya, ini ia farinha resto, itu bela halamos, baya kabuar ninyang, itu bela dula salo kabuar, tu kukus farinha nia mais ou menos nia 15 minutos. Dia tambah ia itu nia farinha kukus ini sehang 15 minutos tambah dan clearliu. Kita mana usu bat telespectador sira itu saya acompanha muito publicidade firmai. Dia telespectadores Jemen sira turmai itu saya hakat bahia etapa ikusnya. Ini itu nia farinha kukus musto ona ia 15 minutos itu bela koko. Turmai molo kita sai ita precisa koko uluk lai. Usa esak ne